روجباش اولین هجا تماشاوانین برومت امجار کدین سر آروار تیوی به هفرنه مجار تیزانین شهر اسرائیل و ایرانیه او 8 روزه اسرائیل لإيران ادخل يعني إسرائيل بالافرين خواه شهر و هر وها به فوزيان لإيران ادخل و إيران جي به فوزيان لإسرائيل ادخل شهر دو آليان جي بسدان وانداي هنه يعني بسدان كسان جيانا خواه واندا كريه جدهو ور و جي جدهو ايواري ور و بتايبتي امريكا جي بو آوه ايكا ديركت کتیه نوا شهر بالافرین امریکا یه شهر که به تایبتیج امریکا هاتنه و ساتی گوتن ل بازا ایرانی یا فوردو خستنه بازا ایرانی یا فوردو چیه؟ 2009 ور و ایران با آوائی که دزی دست بکه ل نوا چیا جهه که دبن ارددا چکریه لوی داری دخوازه اورانیومی دولمن بکه و هر وها چک کیمیوی و بمب اتمی لوی داری چه بکه یعنی بوی آوای تی گوتن ایرانی تجاری که قبول نکریه که او لفوردو دخوازه چکا اتمی چه بکه لبله جهان با آوایی که گشتی ولو قبول دکه و به تایبتی جی اسرائیل و امریکا ولو قبول دکن دبیجن ایران چیای بازا فوردو اورانیوم دولمند دکه و دخوازه چکا اتمی چه بکه بگمان پروژه که ولو یا ایرانی هیه یعنی ایران دخوازه ببه هزکه نükleer و به تایبتی که هزکه نükleer یاد آلیه چکانده تزانین نükleer به تایبتی دواره انرژی داته بکارانین و هر وها دواره مدیکال دا پر تشتان دا ده بکارانین لبله دواره چکانده یعنی بمبه اتمی چکرنه ده جهانه ده پر ولاد نینه تزانین فرانسه، امریکا، انگلستان، هندستان، پاکستان و هر وها کره باکور هیه با آیه که فرمی کره باکور و که هزه که نükleer نای ناس کرن لیبلی ده دستیوی دا جی چک نükleer هنه و دیسا چک نükleer دستی اسرائیل دا جی هنه و ایران جی روسیه جی همجی بیر نکن روسیه جی هزه که نükleer'e و ایران جی دخوازه ده نوا هزین نükleer de cih bigre o به تایبتی ج 2009 ورواجی با آوایی که دزی پروگرامی که اولو چکریه دمشینه اسرائیل جی دبیجه نا دوی ایران نبه خودی چک نükleer اگر ایران ببه خودی چک نükleer جبو اسرائیل تهلوکه که مزنه نه تنی جبو اسرائیل هر وها جبو همو هریما روشلاتا ناوین تهلوکه بگومان اگر مجید سری رایدار دولت ترکیه هبه یعنی اگر ایران به هزک نükleer هزک خودی چک نükleer جبو ترکیه جی وکه تاریخی اکت کار درکه بخوره لیبلی رایدار دولت ترک با آوه که اشکره و یکی نکارن بینن زمان شهر دست بکر yani bu ağay ki fermi Amerikalı hem bel İran'ı şer elan nekir beji jdo evari ver ve bu ağay ki direkt nava şer daye. Leveli ve var zanin ku haş roja ver ve ku İsrail le İran'ı dxe le peş İsrailci Amerika heye. Yani kendi Amerika bu ağay ki direkt tne beji bu ağay ki en direkt le hem bel İran'ı nava şer daye. Hatta ne teniş haşroja verve demek ki dirij verve hember İran'ı karu xevatı ki demeşandın jaliye Amerika'da bi desti İsrail. Şerwi kudabiçe yani lgori neri namın şerri ku jidhoye vari bi taybetiyatiye dest bekirin yan jî bombe barana ku hember baza fordo
hatine çekirin jaliye Amerikan va pır zede nadome. Yani belki İro hayası be cardın çencaran bombabaran be çekirin leveli pır zede devam nake. Jberku Amerika ve şerri dirişkirna ve şerri ligori berjevendiye xwe nabine. U rayadarın Amerika ulu dibêjin me İranê qez kir û bi taybetî derbarê çêkirina çekên nükleer de İran pir şûnde çû. Yani li gorî gotinên rayadarên İsraîla İran 15 sala pişte çûye. Amerika jî dibêje me baza Fordo tune kir û İran êdî nikare çeka kimyewî yan jî çekên nükleer çêbike. Madem ki ulo tê gotin, êdî tu mantık nîne ku ji vir şûnde Amerika li hember İranê careke din bombebaranan çêbike. Rayedarê İranê jî dibêjin me hêzên xwe ji bi taybetî yani hacetên xwe û her wiha kesên ku çekên nükleer dikarin çêbikin me ji Fordo derxistin ew derê ku Amerika doğê varê bombe kir vala bû. Ev gotineke taktik e. Gotinê Amerika jî taktik e. Yani Amerika çawa dizane ku baza Fordo hemû tune bû êdî qeweta İranê tune ku İran çekên nükleer çêbike. İsrail çawa dizane ku İran 15 sala şûnda çû. Ev hemû gotinên taktikin. Gotinên rayadarên İranê jî taktikin. Ew jî bi taktik dibêjin Amerika zerarê nedame. Ji bo ku mesaj bidin raya xwe ya hundir. Amerika jî ji bo mesaj bide hem raya xwe hundir hinya bide cîhanê. Bêje me hêza İranê ya çêkirina çekên nükleer tune kir. Ji ber vê yekê jî êdî ji vir şûnda ev şer divê bisekine. Tê zanîn ku Amerika taybetî Donald Trump yani dixwast Netanyahu yani İsrailê taybetî dizgin bike nehêle li hember İranê pir zêde pêşta biçe. Lêbelê İsrail nesekini. İsrail bi taybetî xwast Amerika bikeve nava şer. û ew bombabarana ku doğeyê varê çêbû li gorî daxwaza İsrail, li gorî daxwaza Netanyahu çêbû. Ji ber vê yekê jî êdî meriv dikarin bêjin tu mantık nîne ku ev şer zêde dewam bike. Lêbelê bandora vê şerê wê dewam bike. Bandora vê şerê di nava İranê da wê dewam bike. Bandora vê şerê di nava hêzê navneteweyî de dewam bike. Hêzên navneteweyî îro civiyane ser hev taybetî yên weke Yekîtiya Ewropayê. Mesela Fransa di qada bilind da îro civînek çêkirine dibin serokatiya Emmanuel Macron de. Eger ev şer zêde pêş te biçe divê em çawa bikin tê zanîn Fransa jî xwedî çekên nükleer e. Yani di nava Yekîtiya Ewropayê da yê ku çekê nükleer destê wî de heye Fransa ye. û di nava NATOyê da jî tê zanîn Fransa, İngîlistan û Amerîka heye. Yani divê derbarê da hemû hêzên navneteweyî jî hesabê xwe dikin. Eger ev şer zêde dewam bike divê çi tedbîrê bigirin? Plan û projeyê xwe çê dikin. Weke min got ez bi xwe pir zêde texmîn nakim ku ev şer dirêj bike. Weke min anî ziman daxwaza Amerîka pêk hat, daxwaza İsraîl jî pêk hat. Ji ber vê yekê van gotinan anîne ziman. Yani di aliyekî de me rû dikarin bêjin İran jî êdî yani bi awayeke dixwaze dest dayîne. Yani pir zêde jî İran pêş da biçe li hember hêzeke weke Amerîka, li hember hêzeke weke İsraîlê û her wiha tê zanîn li pişt İsraîlê pir welatên navneteweyên dewletên mezin hene.
مثلا یکیتی اوروپا بگشتی خواه لعالی اسرائیل نشان کرد همه الهمبر وان هزان ایران رژیم مولا نکاره به وی حال سر نگاه بگیره دزانه که تک بچه جبر وی اکی جی از باور دکم او جی ادی دست داستینه دبلی اف مجارا شر و هر وها اف گفو گرین کل هف دخون همان نای سکناندن و هی دمکه بدومینه لبلی با آوه که پراتیکی از باور دکم دناورا امریکا اسرائیل و ایران ده وها بمب باران حیا دمکه دریش و ندومه امورن روشا هندرین یا ایرانی ایران تزانی خودی روشه که ولوه که ده هندر ده راحت مخالفت نکاره چه به تایبتی جه 1979 ورده که شورشا همینی پیک هات ورده ده هندر ایرانی دا چندی جور و جور هیزان گلان کمنتوان خواستنه سری خراب بکن همو جعالیه هزین دولتی و دولتا مولا و هاتنه پچقاندن گلی ایرانی ده هندر دا چندی لدج رژیم بجی نوره دنگی خواه بکه لوره دوی اموسا هیوی نکن که ده ناوا ایرانی ده سرهلدانه که چه ببه او رژیم مولا تنه بکه مثلا بحثا گره شاه دکن که او وره رژیم ایرانی بگه دستی خواه او وکه لیستو که کیه یعنی نممکنه gelin İran'ı disa rejime ke veke rejima şah bixazin. Rejime ke veke rejima mola naxazin lebeli rejime ke veke rejima şah jî naxazin. Gelê İran'ı eğer bixaze rejime ke demokratik ve bixaze. Ew jî ji destê wan nayê tiştekê bikin li hember rejima mola. Ji ber vê yekê jî divê em li benda serhildaneke hindirîn ya gelên İranê nebin. Li Rojhilatê Kurdistanê wê çawa bibe, bêguman gelê Kurdê Rojhilat, yani bi taybetî ji salê 1990 vir ve ketiye bin bandora şerê li Bakurê Kurdistanê dihate meşandin. Bi taybetî tekoşîna ku şerê ku ji aliyê PKK ve dihate meşandin bandorê li ser gelê Kurd yê Rojhilatê Îranê jî kiriye. Yani li İranê bi taybetî çi li Rojhilatê Kurdistanê ve çi li İranê bixwe ve ez taxmin dikim nêzîkê di navbera 12 milyon û 15 milyon Kurd. Hin kes dibêjin na nêzîkê 25 milyon Kurd li İranê hene. Lêbelê ez wilo nafikirim. Yani di navbera 12 milyon û 15 milyon Kurd li İranê merût karin bêjin dijîn. Piraniya wan li Rojhilatê Kurdistan bin hinek jî li Tehranê û li bajarên İranê yedin dijîn. Piraniya Kurdên Rojhilatê Kurdistanê weke me got ji salê 1990 vir ve ketiye bin bandora şerê ku Kurdan li Bakurê Kurdistanê û her wa dîsa li Başûrê Kurdistanê li Rojavayê Kurdistanê hatiye meşandin heyan daha kete bin bandora wî. Lewre Kurdên Rojhilat xwedî çend hev hêzanê jî. Mesela pejak ji wan yek e û dîsa Partiya Azadiya Kurdistan heye, Partiya Sosyalîst Kurdistan heye, PDK'î heye, Partiya Demokratê Kurdistan İranê heye. û cur be cur hêzê din jî hene li Rojhilatê Kurdistanê. Bêguman ji vir şunda Kurdên Rojhilatê Kurdistanê wê zêdetir rabin ser xwe, wê zêdetir dawa mafê xwe bikin. Gelo wê bikaribin mafê xwe ji rejima mola bigirin. Ez bawer nakim. Yani rejima mola ya İranê mafên gelê Kurd wê nas neke. Yani dû aliyê da merût karin bêjin rejima mola ya İranê û rejima Komara Türk weke hebin. Yani çawa ku Komara Türk
مافی گلی کرد نخوازه ناس بکه هر وها رژیما مولاجی نخوازه مافی گلی کرد لی ایران ناس بکه یعنی دوی آلیه دا مرود کارم بیجن هر دو رژیم جی دیگه هیجن هف جخواه پر جارنا دنابرا رژیما مولا و کمارا ترک ده لهف هاتن چه بونه و به هف رژی لهمبر کردان جور و جور اپراسیونان چه کرنه و جور شون داجی از باور دکم و جار جار ناولو ببه یا هری گرینگ که از دخوازم تایبیتی جاره که دنها بینم زمان هلوستا دولتا ترک لهمبر مافی کردان مثلا و چند روزه که اسرائیل ایران دخه ایران لی اسرائیل دخه ده تلویزیون ترکان ده سوسیال مدیا ترکان ده به تایبیتی و نقاشت کن دویجن ام دوی تدبیران بگرن که هزه که وکه روژاوا لروژلات چه نبه یعنی هزه که کردان وکه لروژاوای کردستان چه بو دوی ولو لروژلات کردستان چه نبه یعنی دولتا ترک شر لی ایران نابینه کتیه ناوا تاتیرا خواه چوا و الهمبر کردان تدبیری بگیره یعنی نابجه اف شر لی ایران بلاو ببه و بگه هجه ترکیه جی لیبه لیده بجه دوی ام نهیلن کرد لروژلات کردستانه لروژلات یا جی بگوتنه خواه دوی ام نهیلن کرد لی ایرانه ببن خودی مافی خواه یعنی همو داخوازوان اوه کو کرد نبن خودی مافی خواه او نکتنه تاتیرا کو شر لی ایران بلا ببه و همو روژلات ناوین بگره بالماندورا خواه تنه کتنه تاتیرا کو چوا او بکن نهیلن کرد لی ایران ببن خودی مافی خواه مخابل هنکه کسی هیوی دکن کو همان رژیم همان ذهنیت لترکیه لباکور کردستان مافی گلی کرد ناس بکن برو چوا دکارن جوه رژیم باور بکن که اوه مافی کردان ناس بکن از بخواه کسی که جوان کسان مکو باور ناکم کمارا ترک مافی گلی کرد ناس بکن او گوتنی جالیه دولت با چلی و تینه کرن جالیه جور و جور رایدارین MHP و یه AKP و تینه کرن از بخواه وکه ماکیاج دبینم یعنی دوی دما که روژلاتا ناوین دا جور و جور گوهرتن چه دبین او به تایبتی ناخوازن کس کردان بکار بینه اول همبر کمارا ترک تاروکه ایکه جالیه کردان با چه ببه خوازن و تدبیری بگیرن جبرویه که هنکه گوتنین خوش گوتنین کسکه سور گوتنین پنبیتینن زمان دا کرد پی بخابن مخابن کردین که بوان گوتنان دخابن جی هنه لیبله از باور دیکن پرانیا کردان بوان گوتنان نخابن هوالین هجا یعنی بتایبتی ام دیسا و یرن سر شرک و نهال دنابرا ایران و اسرائیل داده مشه اوه پر زیده دوم نکن ها اگر زیده دوم بکن مخابن و همور هریما روژلاتا ناوین بگره بن باندورا خواه و هر وها دویوار زانین که اگر زیده دوم بکن یعنی امریکا زیده تر لی ایرانی بخواه و به تایبتی لباجاران بخواه به هزاران به دهان هزاران کسان بکشه دویم بزانه بین که هزین وکه روسیا و وکه چینه جی و به دنگ نمینه او جی دنگ در بخن و او جی و ببه صدمی که شر جهانه یه سیمین چه ببه از هیوی ناکم شر جهانه یه سیمین چه ببه و هر وها چوا چند جارانی زمان جاره که دنز دویجم از باور دکم هفته پیشی آمده و گفتگو چه ببن و اف شرک اونها با آوائی که پراتیک دنابرا اسرائیل و ایران ده و هر وها امریکا ده دمشه و هدی بسکنه هیا جاره که دن بمین خوشی ده سلام و حرمت